Ko sad zove? Halo? Ko je tu? Halo, ko je? Đuza! O, Đuza, gdje si jedna, šta ima? Šefiku, da ti se pohvalim, tako mi dobro dođe ona kazna u parku što sam pišala. Znaš kako sam ponuda dobila od onih Darigus kompanija? Pa para su imati ti ne znaš samo, eto da ti to kažem. Nemoj zajebavati, Đuza. Ono što si pišala u parku, što te kamera snimila, sad hoće da radi s tobom reklamu. Pa daj, onda ću dati velike pare su u pitanju. Ali ti tako, idi pišaj u park, nikad ne znaš da te može vidjeti i pare da ti ponudim. Šta ti je, ena, Đuza, gdje ću ja ko ti sto slučajno sada pišaš u park? A gdje ću ja, šta će od mene, šta će sa mnom reklamirati, bogat? Pa hajde, možda ti bar za kurdone pomognu da reklamiraš, nikad ne znaš. Hajde, probaj. Ma idi tam, nalete. Idi, Đuza. Moram ići, zovu me iz ovih svih kompanija, živa ne mogu ostati do telefona. Ma idi tamo, jedna ne biva. Ma bježi tamo, ma nosi se tamo, bježi. Dole, žene, čuj da idem ja. Tu jebem, ti budalu ženu. Čuj da idem ja, koji ona da pisam u parku, pa da i mene reklamiraju. Vrati, budalo jedno tam. Ali samo ona će sad imat dobre pare, jarane moj. Kako mene žena ne ode slučajno da piša u park? Joj, sad će se Đuza obogatiti, jebute, država te jebala. Bože ti sačuvaj. Ama u jednu ruku mi je mila, u jednu ruku, Boga mi je i krivo. Što moja žena ne ode tako? Ej, su mene, žena ništa ne zna, ba bježi.